Nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira nako mubare natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Reka rero tuganire ku makuru akomeje kugenda avugwa by'umwihariko reka duhere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Joseph Kabila wiyohoza ayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaganye ubugizi bwa nabi bwa FDLR. Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza muri 2019 ubwo asimburwa ku butegetsi na Felix Tshisekedi Tshilombo yamaganye ubugizi bwa nabi bw'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukomeje gukorera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Bwana Kabila yagaragaje ko nta kimasezerano y'amahoro RDC n'u Rwanda byagiranye tariki 27 Kamena 2025 ari kugeraho kuko ubugizi bwa nabi bwa FDLR n'indi mitwe ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa President Felix Tshisekedi bukomeje. Yagize ati nubwo amasezerano y'amahoro aherutse gusinywa n'u Rwanda amaraso akomeje kumeneka mu gihugu majyaruguru. EDF, FDLR, Codeco n'imitwe yitwaje intwaro amagana ihabwa intwaro n'amasasu na leta ikomeje kwica abasivili ndetse no kwibasira abo badahuje ubwoko. Aya masezerano y'amahoro yashyizweho umukono bigizwemo uruhare na leta zunze ubumwe za Amerika, arimo ingingo zirimo gusenya FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Bwana Martin Ngoga tariki 22 Kanama yamenyesheje akanama kawo gashinzwe umutekano ko leta ya RDC itaremera gutangira ibikorwa byo gusenya FDLR byari byarahawe iminsi 90. Bwana Kabila yasobanuye ko ubwo yasuraga umujyi wa Goma na Bukavu muri Gicurasi na Kamena yumvise ubuhamya bw'abatuye muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ku bugizi bwa nabi bakorerwa n'imitwe yitwaje intwaro. Abona ko leta ya RDC yabatereranye. Mu byo Kabila abona ko byafasha RDC kubona amahoro n'umutekano kandi ikagira iterambere rirambye harimo kwirukana FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro yose y'inyamahanga ikorera ku butaka bwayo, y'abanyekongo yose igasenywa nk'uko amakuru akomeza kugenda abigarukaho. Akaba rero rimwe mu byagiye bigarukwa mu makuru. Mbabwire ko Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko iki gihugu cyongeye kwibasirwa n'icyorezo cya Ebola kandi ko kimaze kwica abantu 16 mu ntara Kasai. Ebola ni indwara iterwa na virusi yitwa Ebola iba mu mubiri w'uducurama tuyikwirakwiza ibasira abantu n'inyamaswa z'inyamabere zo mu ishyamba nk'imparage, ingagi, inkende n'ibitera. Iyi ndwara yandura byihuse kandi kanica cyane ku kigero kiri hagati ya 50-90%. Inzego z'ubuzima zisobanura ko iyo itahuwe kare ishobora kuvurwa kandi igakira. Minisitiri Dr Roger Kamba kuri wa kane Nzeri yatangaje ko amakuru yemeza ko iki cyorezo cyongeye kwibasira iki gihugu yashingiye ku busesenguzi bwakozwe n'iki kigo gishinzwe ubushakashatsi ku buzima. Uyu muyobozi yasobanuye ko hamaze kugaragara abantu bagera kuri 28 baketsweho kwandura iki cyorezo muri zone y'ubuzima ya Burape kandi ko ikigero cyo gupfa ku banduye kigera kuri 57%. Yagize ati kugeza uyu munsi raporo yo ku rwego rw'intara igaragaza ko abantu 28 baketsweho kwandura, 13 barapfuye barimo abakozi bane bo mu rwego rw'ubuzima. Ikigero cyo gupfa kigera kuri 57%, kigaragaza uburyo iki kibazo gikomeye. Minisitiri Kamba Roger yagatangaje ko hagikorwa ubusesenguzi kugira ngo harebwe niba hari ibindi bice by'igihugu byaragezemo ubwandu bwa Ebola. Ebola yerukaga kwibasira RDC muri 2022 muri Mata uwo mwaka, yagaragaye muri teritwari ya Mbandaka mu ntara ya Equateur, ariko Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko muri Nyakanga ko iyi Ebola yari yamaze kurangira muri ibi bice. Babwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel yakuri inzira ku murima Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron wifuzaga gusura iki gihugu nyuma yo kuvuga ko Ubufaransa buzemera ubwigenge bwa Palestine. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel witwa Gideon Sal yabwiye mugenzi we w'Ubufaransa Jean Noel Barrot ko Perezida Emmanuel Macron adahawe ikaze muri Israel mu gihe ugikomeje umugambi wo guhungabanya Israel. Sal yavuze ko kwemeza Palestine nk'igihugu bihungabanya umutekano wa Israel ndetse ko Perezida Mahmoud Abbas atari umuntu wo kwizera mu biganiro. Mu minsi ishize ikiganiro cyanyuze ku gitangazamakuru kandi cyo muri Israel havugiwemo ko Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yateye utwatsi byo mu guha Macron amahirwe yo gukorera uruzinduko muri Israel imbere y'inteko rusange ya Loni. Byitezwe ko Emmanuel Macron azemeza Palestine nka leta yigenga mu nama rusange ya Loni iteganyijwe muri Nzeri 2025.